Ukuthula kubazalwane ngiyanibingelela baba ngicela ukusale sengima khona la ngikhuluma ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngibonga nethuba noko bengalindeli nanokuthi sengingene eqaleni futhi ngiyabonga kakhulu amen ngiyabingelela kakhulu baba usihlalo obaba umongameli bonke abakhona baba abafundisi amabandla bonke akhona egameni likaJesu bingelele nomama uNdlunkulu wethu egameni likaJesu bingelele umndeni ngabamakhaya umndeni waZondi nabazalwane bonke egameni likaJesu. Hey bazalwane amen ngibeke kule ndawo ukuthi ngibe namazwi ukukhuthaza umndeni ukuthi umndeni siyabonga kakhulu ma ngiyakubingelela egameni likaJesu nobaba benisizalele angazi ini umuntu wasezulwini ephila nathi emhlabeni siyabonga kakhulu abantwana beni nomama wenu obehlakaniphe ngendlela emangalisayo igcwele uthando siyabonga nje ukuthi simsherile nani siyabonga nokubaba ukuthi ubemshare ubaba nathi bese ngiza ngikhuluma ngomama ekhaya ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ongipha ithuba lokuthi nami ngibe naye endleleni yami yokukholwa ngifunde okuningi kumama ekhaya bazalwane sizokhuthaza nje umndeni ukuthi aninodwa lapho nanokuthi amazwi aqhubeke njalo aye aniduduza senihleliseni nodwa emakhaya ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane mina kakhulu ngimaze umama ekhaya mase ngiyaxolisa ukuthi ngizobuyela emuva kancane nesikhathi sami singathi sithi ngimaze kakhulu umama ekhaya mase sishintshele eOrlando sizophatha khona ngamthola umama umshumayeli wasesekethini laseHillbrow la sifike khona sahlangana emkhulekweni kubo konke bazalwane eyisebenzi esithobeke ngendlela emangalisayo umama umshumayeli wayethula wonke umsebenzi awureporta njengokunjalo siyambonga uNkulunkulu kuba nohlobo olunjalo ngibe nesibusiso ngempela ukuthi ngihlale phakathi kwabazalwane baseOrlando kuningi ngikufundile kuningi esifundisane kona singabantwana bakaNkulunkulu ngiyaxolisa nje ukuthi ngibe ngathi ngiyadlula kule kube bangibize kubona bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu mangifike eOrlando ngifike kunabo mama abashumayeli yabo kulesikhathi samanje umakatha uyathi ingqothovu ngifike kuneyingqothovu ngimncane ngibona ukuthi awu ngiwaphatha kanjani amakhosikazi angaka abanye bafundile abanye bahlakaniphile uNkulunkulu baphile nje ukuhlakanipha kodwa nje uNkulunkulu wangenzela isimanga enhlizweni yami kwaba khona ukuthi kuba mnandi ukuthi ngisebenze nabo njengabo dadewethu amen ngingabe uma umfundisi lo ngizobakhumbuza ukuthi nguma umfundisi mina la ngavele ngasebenza nabo kwaba ngabo dadewethu ngempela ingako kwandlulela kumama ekhaya saze sazana nomndeni wakubo umndeni wakaZondi kwaba nje bonke abacishe sasinabe eOrlando akekho wathi ongathi angizange yazi mangahle ngithi sukumani nje ingane ngoba kuyayifike le nto le ukuthi ngithi ingane zami lezi haleluya bese futhi angibi namahloni ukusho lokho ngoba sasibonisana kona endleleni kaNkulunkulu ukuphatha kahle isebenzi bakwenzile saze sathoba ngalendlela angiunderstandanga ukuthi kanti umfundisi uba inkosi kodwa basenza ukuthi sibe ngamakhosi nomyeni wami amen ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu yazi mangathi sukumani akuke basukume yazi ngiyayiqhenya nje nokuthi ngibe nabo amen bonke futhi sengabafundisi baphethe amasekethe imnandi njani bazalwane lento leyo ingqothovu mamkhuzwayo engangiyiphethe owawuthi mawuthi uyibukela leyo mawukhuluma nazi uzizibuze ukuthi bangizwile bazokwenza lokho besivumelana ngako amen ngiyambonga uNkulunkulu bakwenza umama ekhaya ubeyenza sure ukuthi konke sivumelene ngako uyakwenzisisa hayi kanti ngamahloni ngamnina sukumani ingqothovu zami babonakale uyabona nje uyabona hayi nawe mambishop isowaphume ebandleni mara ngangiphethe njalo yizo lezi ingqothovu engangiphethe ngiyasaba ukusukumisa bobaba kodwa ngangiphethe le ingqothovu mina bese kuba mama ekhaya uyambona naye umama ekhaya ukuthi wayenjani enale mina emkhulu athi makangibambile isandla sakhe sonke siphelele sami singabe sabonakala ebese sikayibrush seyihleli phansi ingqothovu ngiyabonga kakhulu bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngibonga nje impilo engiphilile nalencekazi uNkulunkulu ayikhumbulile bazalwane
kumnandi ngendlela emangalisayo. Bantwana bami engingakusho nje ukuthi hlalani kuNkulunkulu. uJesu ningamsoli ngalutho senguThixo namanje. Umama ubethanda niqhubeke nifunde. Umama ekhaya ubethi ingane zakhe mazobhala bekumthwala ukuthi siyakhuleka. Mama usibanibani uyabhala namhlanje amsimkhulekisi. Ubenipha umkhuleko wathanda ukuthi nifunde. Cishe senizozimela nonke manje. uJesu ningamkhohlwa baba. Thina njengoba singoba namhlanje kusasa sobe sikude umuntu enzobe seduze naye ubaba hlala nobaba nimthande nimhloniphe. Umama ubehlonipha esihlonipha umama ekhaya egcwele uthando lo mama bazalwane. Sike sabanga nomama mongameli wami masixoxa ngomama ekhaya ngithi hayi mama Thula yimi engimaziyo umama ekhaya bese siyabala athi imake mama ngitshele nami umama ekhaya bekuthi yazi umama ekhaya hayi mama ngeke size siqede angabasaqeda konke ngoba nje bekuyile nto le umama ekhaya besihlonipha isebenze simphethe bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukube bafundile bonke ukuthi inceke kaNkulunkulu nencekazi kaNkulunkulu iphathwa kamnandi iyahlonishwa. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi mawulahlekelwe kakhulu ngeke ngasho ngathi hawu ku executive ekugcineni bazalwane umama ekhaya bethi makaluleke aluleke umuntu. Ngithe mangishonelwa ubaba umama ekhaya washiya ikhaya lakhe kulezo insuku nje ubehleli nami futhi engafuni ukuthi ngenzele ukuthi engenzi lutho behla benyuka bonke abodadewethu engenzi lutho umama ekhaya ehleli nami. Angibuze mama uzogqoka uzolungiselela yini ngifuna ukuthi ube muhle ngenkonzo kababa kwathi emva kwaloko umama ekhaya ubekululeka ngathi uke waba umfelokazi mayisekululeka. Hayi bazalwane saze saba nale inkonzo sinayo yabafelokazi sinayo waba khona phakathi kwethu ethi kuseni ngoba siyakhuleka ekuseni njalo umfelokazi avuke ngezwi kaNkulunkulu amazi uJesu seyinkosi noma ngabe isimo sinjani. Umama ekhaya esikhuthaza khona lapho bazalwane abomama benhliziyo kaJehova kunaleyo nto lengo kwakukhona ukuthi hawo bazalwane uNkulunkulu mayisengibekela ngiphila angiwenzi umsebenzi kaNkulunkulu ungibonisile ukuthi uyamgcina umfelokazi bazalwane. Kwaba naleyo nkonzo nayo ukuthi asiqhubeke ngihlala nomama ekhaya. Uyazi besinama plan amaningi ukuthi yebo ibandla liyababonelele ubaba abafundisi nabo mama masekahambile ubaba kodwa abomama laba abanye ake singene kubo sinaleyo nto leyo sesiplane bazalwane siplane sesize sacela nedate ukuthi sihlala sifuna ukintroduce ama project azoyenziwa kungabi ukuthi abobifulokazi bayabonelela ake kube yiba ababonelela ibandla manje. Awu angazi ke Nkosi yami ukuthi uyophinda aqhamuke phi umama ekhaya sihlale phansi siqhubeke nale planning yethu kodwa siyamethemba uNkulunkulu okwakha kupheli bazalana ngeke simqede umama ekhaya. Ngiyabonga kakhulu ngibonga nje lelo thuba le uNkulunkulu anibusise amen.